Other four at Saje, Yahweh at Senedane, and Sabia nam the update to be a bremo. Kwadwo Nkansah in Sabia police for a betin and I made a home update a bremono. Yamani bill. Na, dear kika hode, other four, mayba. And Sabia and a Mensia Divisional Police AMTTD4 Ebefa Kwadwo Nkansah Emra ye ni free hospital pe just yamananche na home kra and a police for edini koko pm ewo maso ye wa wonim kwadu a eda hodada na to see amene okasai ya bail no me chese ya mani bill after bill no me dofo after bill no ya mani bill keke ye disika tutri dia enti se ene ye di bere Kwadwo Nkansah Lilwin 50,000 Ghana cedis. Michirema enkani sika 500 million. Na debio misre mi busa o. Sika no eno no ebekwa koma ye di sika no bekwa koma akra no awofo anase police fo na so ho no ma na ye di sika no. Ansa ye send Kwadwo Nkansah akokota na. Division Commander Anajua. Have a bye. Wey aye aban ene ne nkrofo asem she am your comment section ho na yen discuss about this bill because it's too much. A Joba Trend. Call YouTube and all social media handles. Na ko search for Joba Trend. Subscribe mayen. O subscribe we are. Subscribe button na so one ma notification dot be eda honum. For unsa emi so fato or send e ya upload videos for e ba bontia. Obi notification na what to me ahwe bi amaye. 1 hour so ya na ma di jumadi ebro ayo Boba Village and apartment. Aye tra kwan e wo pokwase. Minim se adi tie mu no ye besan enya update bi na ye nya ye mama so ensi wo ho ya crowd.